ti sa shisien pat akni ki janmiet ke baman han hingkong do kwa ban ai khuble ye pi sia boro ki bala subscribe ke channel ke jonga ban akar par pi sa shisien ba pins ngo ba ban share lang ki video ki jong hash ki parlok ki jong pi ti menta kamian kwa ban discuss bet pi shapang ba stock market bat ki jing mentoi ki jonga kumagi te baro ka stock market kalalong legal but hangni kalong transparent ti hangni nyem don kam ban sanya inu no hangni ngilong marui ti kedai ro ko wei kelat yangi bangin kamai bisa but hangni po stock market ngila bangin trade lani ngin invest sa kuno ko po ti ngila banle na kuno ko jakala ni hangno bangilat ti nanta sagway kalong bangim don kam banwat brio ti om tang kata mentah ni ladang ngido marwe ladang iyo marwe kalong kasok kan ngim don kam ban yan ha bano ti mentah kam tam mi gitu gi kon sama kiba kibam padan family kan yarap yaki lani kan kambha yaki kam tam mi gitu ki bakwa ban plan ke karya ni lada kirung no kan bakapor kadang dia kanang bakin yo bone experience namar po market kasyalong kumi the more experience you have then you will be successful and the less experience don't expect that you will make profit from this ti yakini ki married couple ngamong bakamlong kalong yaki ti henry akajing syam ko jonga ngalaba kini ki married couples kala kham khya ka responsibility yaki kam tam mi gitu ki bom da biangka income lani ke jingni subo menta kendan kendiat ke jingni tikila ha perkat bunsia atau kin invest lani kin trade atau market lani atau kin bo na banda ka bay dawai bayeng baisam lani na banda ka bay ba ti lada kin yo lad ban invest kin yo lad ban trade ti kin yo experience ti lada kin yo experience ti kumno kin pin expect bakin generate profit ti kibon ki married couples ki baju invest apo stock market for long term ndrei kibon patang gitu ki bakham yang gajing ni ti ki kon samla pan long no menta ka responsibility kadang duna ti lada kido makanaro kajana yang nang yo pan ti anda kido ro ki gain pada ka experience ki gain knowledge ti anda ki gain knowledge ki gain experience dan kanam don jenge eki bakin make profit from this ti sakuway kalong ba the stock market today kuway kalat kabagi ni generate lani ni kamai kasok kamda adu kata-kata lalang ngidan hi ka knowledge ban ngidan experience akajing syam gujonga namar mentah nyemla te bangin sanya lani independent ha kuway ke income kumba pitep bat kumba pi nado bawan kani ka pandemic bon ba nangi ki kun samla bangi du kam du jam te bat kumju bon ba hero ki ba ki shaat ki salaries ki jongki mar shiteng ti shumodor lani super khat pi andap la melin bamja ar pliang te pi on aija lani on pha bam na tang shibol lani tang shipliang kan ta de ne ta ka daw ke nyem de ban dipan tang ha go weekend kom ni ha ban war kilat kilinti bangin generate income ti ka bapolong yang ngabalingan semua tanah ba po stock market lani kini ki trading ka kumjuro kini ki investing ka daw ko long ba nyem don kamman wat brio ka ta ka bang semua tanah param ngamong ba kini ki MLM company kimlong kilong ndri ka ba apat yang ay pi bangin convince brio bakin join hoy mga mapingin join ndri ladangi war pat ikiwe kin janjar din ya ti po stock market pat nyem don kam bangin convince brio kani kalong du marwe kadi kata si sakuway kalong ba kipun ba kibrio kiba nado bawan kini ka pandemic ba kipun ba barong ko stock market kamtam kini kibrawan tama ngai isna yaki lani lalong no kimtep ki buy kulmar ki sell kulmar
dan ki lost huge amount of money. Ti shwa ba pinrong po stock market try ban wajing te bahashwa try ban smutho bahashwa shwa ba pin invest ya kapisa pim de ken ban shu invest kul mar ban thir kul mar ban di kul mar ti po stock market pila ban long kum trader lene kum investor kat ba pis nguget kum nga menta for long term ro ngabo ngalong investor na invest nga sadi hadian arlais na nga smutho anda kalaki dia nga sadi te shubo na rada fi kwa ban long trader ro te pismo tho eka market bakan hiar pidi shwa men stap pisa tie jamia te lada pismo tho bakan tio ka market pitien men stap na pisa di jamia kalong long mdan den bakan pi amdan ba ong man pi pila ban le kan baman kan ba pi kwa kede kata ikum juro wat iki tu ki bladan kam ban jam ong kan gini ki bom dan kam hey badan kam dan jam ro kaya rap eti banbu long term kaya rap lani medium term lani short term kaya rap iki kila at ban generate side income ka kin investment ta ka share hadin ar lai banai na ka kido kila ban ni at least kila generate some things some things is better than nothing te tang kata mentah kami ti kublai shibon